Tui whaatalo whaatol whapoponga o Tala Fou malisi ufonga le laumua mō le ne iawa uli. O le sole tui whaieli te e lau whaingalwenga se tase o au nanga pito te leile tunuu mō whale su e toto. Ina ua le manuia tau mo whaingale vai asonei whaatala noanga i o lātou tutongi. O le awanui labs e whaangalue ina whale su e toto i whale mai te telem whale mai lai te le motu i sauti. Whapia male tu malo Wellingtone. Mai whaatupeina le malo le iwa 5% o au nanga. Na whaalia le iunia lau whaingalwenga le ABEX e tolus 10% la ititi fwai le tupe. Na tutongi le company nailo whale su atoto i pule ina le te whaatu ora. Na whaalia le so upa le ABEX o David Munro. I teimio whaatala noanga na ta wai le awanui labs. E le ini vai ngā tupe whaapopo tu inato le te whaatu ora. E tue whaapopo i tutongi o whaingalwenga ai o le whaanau naunga o lātou sui. Ia tutusa o lātou tutongi mai lātou o ngā lulua i whale su atoto ale te whaatu ora. O nei tutusa le lei lawa le ngā luenga o lo lātou whaatinoina. A lusa tangata whaingalwenga le awanui e ngā lue se whale su atoto le mālo. E na ta maua ina sisi i tanga i tolus 10% o lona tutongi. Ai tutusa le lei lava le ngaluenga na te whaatinoina, peo na whaalia le sui o le ione. O le solo o whaiele te e le awanui i Dunedin, Frankton, Wellingtone, ne le Soni, Timaru, Oamaru, Napier, ma Hastings, o le asonga fua e wha wawai i sivaenga o le atunuu. Wa atole tau sanga talo na whaatino le tulafono e puipui ei tangata whaatau i New Zealand, peitai, o lo whaawau peo na whiangai matulanga le tala whiangai i tatongi whaapopo o tau o loa po au nanga la tau te whaangaina peo na whaalia le Consumer New Zealand. Na pāsia le tau sanga talawai le Retail Payment System Act e avea matulafono le masino Novema sa whaapa ua i tau mo pisinisi pe au la tau talieina pepa po cards. E tatongi e tangata lātou whaatau. Sa ile talitununga e o atu ile se lauma le 5 miliona tala le tupe whaasawina e pisinisi le tau sanga. Ma e tatauna pa ua i fo i tupe whaapopo po o surcharges mō tangata whaatau peitai o le popolenga le Consumer New Zealand. O nei le o pasi pe whaasoa atu i a tupe whaasau i le tūlanga i tatauna iai. E le tatauna sili atu le tupe whaatanuina le tangata whaatau e tutongi. Nei lo le tau o loo tutongi e pisinisi pe au lātou talieina le tutongi ngō whaataunga tangata e ala i pepa po card payments pe ona whaalia le Consumer New Zealand. Ai o le tūlanga e le iai. O nei le o sila fia lau whaatau pe fia ni tau e tutongi e pisinisi. E whainga tāfo i la o nei loa e tangata whaatau po o vātu le tupe o loo lātou tutongi nei tau whaapopo po o surcharges o tangata e whaonga lātou debit cards ia sa salu i le masini po le EFTPOS e le tatau o na yeini tau whaapopo. Pei tai o debit cards e nā o na talo e le pa i le masini contactless debit cards whapema pepa wha ai Tala Fou po credit cards e tatau na tutongi le tau whaapopo. Na whaalia le Consumer New Zealand e le tatau na silia ma le tasi le pasene pe awhai o cards e le papa i le masini po o le lua tesi ma le 5% pe awhai o credit cards. Wa whaangaina le Toast Electric ana polo fitef so sani tutongi i pili mo ai ngolo whiangai mawhainga tā. I le tutongi ngō pili ma le whaamawhan whananga o whale, whape ma le vaivivela i teimo le tau malolo. O le Toast Electric o se vahenga le Sustainability Trust. Masala to wo foina atu le pao i Wellingtone, Kapiti ma horo whenua, le wasilia ne ma le tau sanga, e whaonga el whaala potopotonga ana polo fiti, mai tangata i e tutongi ato o toa lato pilio elitisi, e langolangwai i ai ngai maua la lalu tupe maua, ma whea ngai malitulanga whainga tai le tutongi ngau pilio elitisi, na saunole pulo le whaala potopotonga Fuel Squire, o le aia tatau o le tangata soifua le maua le mawhanawhana, maua le suawai vevela, e mo o mia mo le ainga, e whai tau piliona tā la polo fiti o lo o maua e kampania lātou pisinisi, pei ona Sāmoa Squire, e silia male 5 se lau tangata o lo whaongaina le Toast Electric. Mao se au nanga i le sa ilia ni polo fiti, ai silia male to se lau tangata o lo o manuia i lea pol kalame, e whaapa ua i lātou pili o le eltise, i se tūlanga i mawhai, ona o lātou tutongi ina. Ua whaalia le Payments New Zealand, wa solonga le leini sovaenga o le tālanga o le Open Banking i New Zealand, peitai o le aiei whainga tai a lātou tau mawhainga, e fia au sia le tūlanga pito mawalunga
Ona ole le ai se tula fono I pui ia te tau a tangata whaatau. O le open banking payments, e ta atele luna whaonga le whainga o tatongi o tangata whainga alwenga, o le tatonginga o ni au nanga I whaonga I apps po polo kalame, I lunga o telefoni whiaweai, ma isi lava awala e tatongi I tupe, ina ia saunga le mo le la fonga o tupe, mai le sifale tupe, I le isi fale tupe. Na sauno le polisilo le Payments New Zealand, Steve Wickens, e ese ni vaenga ua whau la lato ABI Centre, o aie inga mata iala, e langolango ina ai le whaatinonga ato le open banking, ma le whaanaunga ia mawhaiona tu atu le au nanga ia o fia isi pisinisi, e peo company tau ele tise. Talo na tatala le ABI Centre i le luafis fuluiva. Sao lato whaapopo ina I polo kalame o le open banking, ina ia o fia ni au nanga se tele ina i o lato whaongaina, na tawe weekends, o lo ngā lulu e vāwāla lata male malo, I le whaungo tu la fono I pui ia te tau, a tangata whaatau, le ua whaingoina o le Customer and Product Data Bill. Ua whaitio ina le matanga luenga o le vai whafo mawhatawa I ngā New Zealand, o nola na whai ungai ave e selinga ngana Māori, mai nisi o pe pau wha maunga tā ua wha le malo. O le whai unga na whaia le pulisilo le matanga luenga, Chris Seed, e au no mani whaatala noanga a o te tālia I le atunu o, le whaatunga o se whai ngā malo fōu, na whaalia e māsia puru o le pisa a, e le tāla whianga I le angai o inga le matanga luenga, e te tau na tuu, mai elo na manatu, o le anga inga lava le I whainga whaelonga lanu o le ua matona wa aia, e le o manino le taimine I se tūlanga le whainga malo o le o lo whaoli o li mai, e le whaonganga o le te reo, po le ngangana Māori, au whaawa wai whaatala noanga mo se whainga malo so whaatasi, mua, sa whaelo e le pāle mia whaoli o li Christopher Luxon, na te langolango ina le whaonganga o ngangana e lua, a ia whaamua lava, le ngangana whaapere tānia. O whaamomonga pitola tamai alo fisa o whainumero whaamomawina New Zealand, pe ona whailo lea soana nafi, mo whailo ai e 5.5 miliona leo whainga o tangata o lo o ala iao te aroa. I le tau sanga e o mai le whai ungo se tema, e to samale se lau tolus fulwalu afe, sa wha au popo le whaitau au whaio lea tonu. Leo whainga o tangata na whaana nau mai, ave e se le numero tangata maali liu, e to sale malesfulu I wafe tolu se lau. O lau whainga o tangata sāmalanga mai, ave e se le numero tangata na tu ua lea tunu e se lau se fulu walu afe walu se lau. E tasi te si male 5%, na si iti ele whaitau au whai o tangata Māori, po le se fulu tolu afe se lau. O le whaitau au whai o tangata Māori le taiminei, pe amale iwa se lau malwha afe se lau. Po le se fulu fitu te si male 3%, o le whaitau au whai atu o lea tunu. Wa ioele pole nganu a porirua I se polisi, e le mawhaiona toi ave masini mo ta'alonga whai tupe, I se isi no fuanga fōu pe a whaia e tāpunia se pisini si olo o iai, ma o se awala e wha ITTA manu anga ala I ta'alonga whai tupe I totonu o le a ai, e se lau 5 masini poka I totonu porirua, o lo o whaonga I totonu ni pisini si po ni no fuanga se fulu, o lo iai le taiminei, sa whaini whaatala noanga matangata lau tele le imamau atunei. Masatu inatu se lipo te ile komite o le te puna korero, ale pule nganu ile asoana nafi, e se fulu valu te simale valu o iwa miliona tā la. Le polo fiti le tausanga, e o mai ayuni lua felua tolu I porirua mai masini poka. Mai 2 miliona tā la na si iti ai mai le tausanga wha le tupe tu atu, na maawai suenga, e ta atele a fianga mai ta alonga whai tupe porirua. Ma o se tasi o a ai e pito maawalunga ma te le atu tupe wha alua I e tangata I masini poka, pe a fwoi le atu no o atoa. Sa wha lia fwoi le saili linga, o vainga tupe e fwa I mo wha la patupatonga wsosoani Sāmoa mai I masini poka, e le tai ona whi au au ta I matupe wha alu e tangata I masini, ma o le tele o tupe e wha alu I masini poka. E mainu e pita whaingo fiona a fiola tau tangata I a whaafitauli, a e maise lava I tangata Māori ma Pasifika. E tolus fulu iwa leo whainga o ngā luenga o lea vaea mai leo fisa whainumera whaamaumawina New Zealand a ole ia ole keresi masi. O le maua le pisa a oise tūlanga la matia le ngā luenga tāua o le aonga ma le iloilonga o whaamaumaunga pe ona whaalangolango I ele malo o ma pisinesi I le ofisa whainumera whaamaumawina New Zealand le Stats New Zealand. Ona o ngā luenga I ole a vaea. Wata ua e whaapeo se fuafuanga e whaasao I le 2.5 miliona tā la o la tō vai ngā tupe.
Na whaaliel whailau tusi o le asosio tangata whaingalwenga le malo Kerry Davis o le popolenga o na o le a whaititia to mai mai le ofisa whainumera wha maumawina ma o le ato i titi fo ila to e waia ngalwenga ma pule ina le tele o au nanga na whaaliel whailau tusi al pisa a o le amatoa wha amalo sila la to mata upo ina ia tau fia ia whai unga malangolango ia ila to o le a vaia mai la to ngalwenga wha pe matangata o le a wha opopo le tele o la to ngalwenga e wha atino. Ina o le fitu as whaingalwenga i watu inatu le au whaingalwenga. Ina ia whao atoaini o lātou whinangalo e winga le tele o lātou ngalwenga ia ole a whao popo. I tālonga, wofi atu le awa Australia sa ilia le siampini ma le awa intia i le ipo la langi o tālonga kilikiti i le aso sānei. O le tālonga kilikiti o le 5 ova le olo o wha solo na manu malo au se talia le tālonga ma Afrika i sautel poan po wa le mo seava no New Zealand ina ua whaia ina ia initia i le semi-final i le asolulu. O la whaataunu uina i ria i Saudi Arabia, le fusuanga le wao Tyson Fury ma Alexander Usyk e tu whaatsia i fusi umo le siampini mo le panga mamafa i le lalolangi i le asosful malfito februari. O le taimi mulimuli sa tasi al siampini o lalangi le panga mamafa. O le awhaiva salau i waiva, ina ua maana malo Lennox Lewis ya Evander Holyfield i fusi te tele e tolu o le WBC, WBA ma le IBF o le taimile nei ua whaafusi o le siampini o Fury o Engelani o le siampini o le WBC a Usyk o Ukraine o lo iei fusi o le WBA, IBF ma le WBO le asa avea ma siampini o le lalangi le Cruiserweight i le luafis fulvalu ma le luafis fulwiva na ta o e Fury o lona whanaunaunga ia matoa wha mausali lava lona numero tasi le nei vai tau mai au na ia whaato i laloina Usyk e moni o stangata fusu le leibei tai o le awhaia ina ia te ia. E le talitununga o lupesoli ai Joseph Parker e mawhai lava o na alo mai tu i malolosia Deontay Wilder lea o le ao la whaipele i Saudi Arabia i le masina a sau ma a whai e manu malo o se avanua lea mo i e si te elun tūlanga mo le vaenga o le panga mamafa. O Wilder whaatolu na fusu anga whaapolo fisa whaas fululua manu malo le tu yoti. O le fusu anga pito sili leo na tele mo Parker talu ma le fusu anga o le fusi o lalangi sa whaia ina ia Anthony Joshua i Cardiff i le luafis fulvalu. E na o Tyson Fury na whaia ina ileli o Wilder o le asolua sifultolo le a whaia lea fusu anga. O le isipanga autu o le po o le fusu anga le vao Anthony Joshua ma Otto Wallin. Au isipanga o le alawa whaipelenga o le a fusu ai chai o Petaya ma Ellis Soro i le panga o le Cruiserweight. Tala Fou ia ma le siufonga le laumua mo le nei